Dilai Press Club ningkan isi mahang ke thegara ni ke chok mesen pen katalong. Ingdeng trogapong cintong sir tok bianok humatum sirvo mopan tirim kang dugasai kedeng. 3D Evolution lapen MS Karbi Evolution pen Hauraghat Jamuna arong along ake joy pen long thu kiron. Abirta kemi arjuik tha ingdeng kep loke charlie osomar lapen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan Abirta kemi lapu henlo. The youth of today are the leaders of tomorrow Pathepi and Ponsi. Karbi Students and Youth Council Hauraghat Regional Council atum ingdeng kep loke charlie osomar lapen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan aki joy pen science lapen mathematics aloke than ponji aphan our side piponlo. Labang so ke joy pen loke than ke pangching ponji lake thang ni phai kep lapen ke than ponji adim lake basic school dongmukap apor lake porphai ke thom lapen porphai pho an lasi prabjin pen labang so war sai ke endunji aning ke hang akorte lapen bongmarli ke do an amen ka che thapdunji aphan pachini lo ang tonalam kachini ponji aphan labang so screen along ke paklang pona number along humri ignon a number lake 7637913613 lapen 9864697573. Karbi nong live Adap Abirta long pen ili sami juli bepi nonar juik tha kiram tang lapen pini Abirta ang ton pen. Kiram tang thang ni phaisir kebarni Dilai Soil Conservation IB along Dilai Press Club ningkan isi mahang ke thegarani mesen pen ketalon pon. Labang suamai ada por phai kre isia por pen pangcheng ponsi mai phu bijoy rong pi pen mai chari ponlo lapen chunbang Manoj Chakrabarti pen mai ke phalam the jai ponlo maya long koson se labang so club kapang tang ponji malam chethan ponlo mai phu lapen chunbang pherangkia thengno lamthe kachapak lang pon lagi Dilai Press Club ningkan isi ke choklong ke rat ahir jume pena joglo lapen ningkarong alam thilo apot si la ansu se halabang so habaraphan pherangkia butung do anta ke klem chepaduk pipon poputa tovar cholanglo lapen norama Dilai Press Club along katok kave bangkre hini an pherangke klem banga phai do pusi ningji Dilai Soil Conservation IB long dilitum kacingrum ke lapen lo dilitum kiram tangan ingkan tangan jiklu ni phaisir kebar ni si dilitum labang su Dilai Press Club amhang na pathek lo da si pining aningkan an pini suluhini ra ekore toman ke ningkan isi nang jogo da si dilitum ning jeparong lo labang su dilitum pherangke dak exam house ben correspondent natum do lasi dilitum dak ning jeparong lo dilitum him ke doctor men dilitum than lo Dilai pen bijoy rongpi Karbi long live kiram tang thang ni phaisir kebarni ingdeng trogapong chinthong sir tok biano khumatum chingrum si di pholong ke do sirvo mo kumlen along sirvo mo phan tirim kaching duga sai ke deng pon sir tok bi mate sirvo mo hako ahut inut anok be pusi Karbiang bong nong nam chilong lo athe halabang so por ahut osomar phan vomu the poroi pon etiti pusi chethan lo lason si sir tok bia bang vomu the po phan nok pen chedan dut si vomu phan pathilot pusi Karbi khei chethan lapen isi ke the dung akisung pen setami sir tok bi pena jok pa jok pon lo halabang sorni pen si sir tok bi polar sir vomu pu Karbi phuki molong nong nam chethang lo lason si kedam tang ni phaisir kebarni di phurong so piang bong along kedo sirvo mo kumlin along Jona Singh tok bila pen sarthe tok bia tum japon si ingdeng trok nok bipo sir tok bia kumlin aphan mir alek anparta man kedo Karbia po hopen tirim kang du karcho kardom padopon sarthe tok bi kaning je pona tengke nitum tok bi timung aru atum ke archo bom ardom bom bang bom lo lason si Karbi kor phodo anta thong nok be rong pharpi rong bia phan karcho kardomason thosi sirto bia phanta ardomar chopon pasonte anso se neparji pusi ningje pon kende trim kam sindung nang ko patheke pil the kang tu ko pil the muni tu bil det aphak pa jo ko bang pusi pini ni tu thang prixer ke ba ni milu ke tho pini pen kan prok kicheng ki an pleng tang Dipu angkang non la ni tum sar CM Puliram rong hang nang kera pateng ni tum dak archu long lo
la sinili nilining aklong bana lang li panda churolo CM sa panta atin tuman ning kan bang ta itum ka tu ver thegi phan na matu yan ta hir jim ni hang no News report Karbi Anglong Live. A healthy woman makes a healthy household. What happy and Ponsi Sequest Capital Hinpen Patir Ponsi 3D Evolution Lapen MS Karbi Evolution Atum Cherap Chetu Ponsi Joy Kepen Kitun Kedang Abang Piatuma Pan Haragha Jamuna Along Don Paro Isi Susea Hemtun Atuma Panake Joypen Long to Pipajur Pona Birta Nilitum Perang Kepen Birta Nang Palipon. Kidam tang ni Paisir Keberni Haragha Jamuna Along Aki Joypen Long to Keronpon. Labang solong MS Karbi Evolution Supervisor Manap Tirang Ahin Pensi Bangso Aki Joypen Keron Pona Long to Alam The Putak Sami Than Pachinipon Lapen Kosonsi Bangso Long to Kache Thorponang Jima Putak Setami Than Pachinipon Kethan Pona Tenke Along Thulake Kethom Angdeng Along to Do Pusi Pachini Pondo Lapen Bangso Long to Kilong Chot Kalisi Karen Buff Setame Edon Along Pho Karen Buff Piponji Pusi Pachinipon Lapen Bangso Long Thukiron Ponake Rat Charia Songpen Thangnat Kachera Babi Pusi Supervisor Manap Tirangpen Pachinipon আমার MS কাৰ্বি ইকুলেশ্যন ফালৰ পৰা সবকে নমস্কাৰ তো আমি এই চকাটো আমি বিনা মূল্য প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে আমি দি আছো কাৰণ এইটো আছে যোনটো আমাৰ ইনভাইৰনমেণ্টৰ গছ গছনি কম হৈ আছে এইটো কাৰণে গছ গছনি কাটি থকাটো আমাৰ পৰিৱেশটো ভাল নহব এই কাৰণে আমাৰ এইটো চকা বিনা মূল্য দি আছে যাতে খুৰি কম হয় এটা দুটা বা তিনিডাল খুৰি পৰা একেলগে ভাত আৰু সবজি একেলগে হৈ যাব যদি আমি খুৰি যদি কম ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ ইনভাইৰনমেণ্ট ভাল হ'ব গছ গছনি কাটা আমাৰ কম হ'ব এইটো ভাবি কেনে আমাৰ MS কাৰ্বি ইকুলেশ্যন আৰু 3D ইকুলেশ্যন ফালৰ বিনা মূল্যকে এইটো চকা দি আছে এটা চকাৰ নাম হৈছে SSM আৰু এটা আছে কুইন এইটো দুটাও আমি বিনা মূল্যকে দি আছে 100 টকা বা 50 টকাৰ নতুবা আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰায় বাৰীত গছ থাকে সেই গছ কাটিও কম খৰচত বা কমকে গছ কাটি কম খৰচতে যেটো চৌকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে Habar Kehat Pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Pirthe Adang Jang Thu Kelong Athai Ki Jum Lapen Kewang Jilang Arni Jang Thu Ki Ik De Jiangring Kethepi Gajok Jang Thu Pen Kevek a motor alarke Me Pen Kevek a motor si Kaselam Pangchenglo Lapen Chi Hung Ponno La Sondak Taxi India Det Setame Me Pen Kevek a motor Kaselam along Ki Paprang Dun Bom Angthek Thitanglo Central Government Hin Pensetame Me Pen Kevek a motor Kaselam Lapen Kapaching Thur Ponjia Phan RD Ki Pidun Lapen Kemi Phun Kemi Ejia Phan Aron Setame Kaselam Pontang Dolo Ministry of Road Transport and Highways India Hinpen Iwahan Pwa Portal along data ki paklang pona tengki la puhenlo India det pialong kato kabe pangrum petpen lakri trogra suri troxi kebra ke thomra pharu isira kre pho phayan pleng tanglo Labang song bong asamang kang pialong setame kato kabe pangrum petpen suri kre plira pharu trogra troxir kebra ke thom an mi pen ke vega motor pleng ponlo India der along lopuson mi pen ke vega motor ke ong na along rilake lak hinira Suri Troxir Kebra, Trogra, Paro Isira, Trokner Kebra, Trokep, Maharashtra, Ahawar Henlo. Adun Thulake, Lak Hinira, Suri Kethomra, Paro Pora, Troxir Kebra, Hinipen, Karnataka, Ahawar Henlo. Lapen Kijum Nai, Ahawar Lake, Hum Paro Isira, Pikebra Pli, Andaman and Nicobar Island along sea, Doponlo. Labang Soputak, Lok Sabha along Tok Jirpen, Lamboy Kipidon Hosi, Clardak Pen, Union Minister of State for Heavy Industries, Christian Paul Gurjara Hinpen Pachini Pondo. National Desk Report, Karbi Anglong Live. Pinera Abirta Kang Toniglom.